Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, we go into the topic of electrical drive. Introduction to electrical drives. When we talk about drive, bila kita bercakap tentang drive ni, apa tujuan kita hasilkan sistem yang mana kita ada motor incoming dan dia ada output to the load. Tujuan untuk drive ni adalah untuk kita nak dapatkan ni rotation ni. Alright. The means is that to get this rotation work ataupun daya ataupun rotation yang kita dah hasilkan dekat shaft ni untuk supply kepada load, untuk reduce, untuk increase weight, masa kata untuk menghasilkan kerja. So mechanical energy yang kita the means of that to get that mechanical energy to perform work. Alright. Mechanical energy which is required to perform work. So how to get this kind of energy ataupun work ataupun mechanical energy ni adalah menggunakan beberapa kaedah lah. Beberapa kaedah. Sama ada pakai motor, pakai engine, pakai conversion of your manual panggil apa? Tenaga manual. So satu fokus adalah untuk menghasilkan kerja. Yang kedua adalah bagaimana untuk hasilkan daya ni dengan cara lebih efficient, economic, safe. Efficient means that we produce the force ni, work ni, daya mechanical ni dengan lebih efficient, jimat tenaga. Penekaran daripada certain tenaga, masa kita electrical kepada mechanical ni, dia efficient, losses yang rendah. Economic, the whole system should be cheap, murah, ataupun affordable. Safe means that reliable. So reliable. So efficient, safe and reliable. So that's the three main topic ataupun fokus untuk hasilkan tenaga ataupun daya dekat output dia. So the drive is about converting from certain energy into output, mechanical energy. Kalau kita pakai motor, means that kita convert daripada electrical kepada mechanical. Mungkin kalau kita pakai human body, kita still produce mechanical, tetapi the incoming raw input adalah chemical. Kita makan, hasilkan tenaga, buat kerja. So kata mechanical energy ni datang daripada chemical source. Satu lagi kita mungkin pakai tenaga haba. Heat, tenaga haba. Tukar kepada last kali tenaga mechanical. Ini penukaran, semua penukaran ni. Conversion of energy daripada chemical kepada mechanical. Heat kepada mechanical. Ataupun kita tukar daripada, kalau kita pakai ICE kan, internal combustion engine, kita tukar daripada chemical kepada mechanical juga. Yang ni dia pakai steam, yang ni pakai fossil fuel, combustion, ICE. Okay, kalau kita fokus kepada drives yang menggunakan motor ni, incoming positif, negatif, outgoing ni adalah rotation force kita. So apa yang kita guna kat sini, kita manipulate electromagnetic punya circuit. Drive, dia akan manipulate ataupun employ electrical motor untuk supply mechanical energy. Menggunakan electromagnetic konsep dalam circuit ni lah. Kita ada primary coil, kita ada yang ni, ini kita ada apa? Okay. Magnetization coil, sambung ke positif, negatif, yang ni sambung ke incoming. So you akan dapat mechanical rotation. Konsep tangan kiri lah. Motor kan, tangan kiri. You ada medan magnet,
You ada current yang masuk, so ia akan menghasilkan force. Konsep tangan kiri, Fleming. Dia ada medan magnet. Dia ada current yang masuk, dan dia akan menghasilkan force. Betul? Dia akan force. Ataupun rotational force. So, that is the concept of electrical drive menggunakan motor. So, apa advantage kalau kita compare antara tadi electrical drive yang pakai sistem motor ni, compare to ICE, internal combustion engine, macam kereta lah. Yang ni kita compare antara yang pakai direct drive daripada electrical ni, mungkin EV compare to ICE. So apa beza dia? Apa in term of advantage dia? So now in term of advantage, dia punya maintenance cost is low lah, low power loss. Maksud kata sistem ni simple. Kita ada attention punya coil, kita ada incoming source, so dia just drive. Yang ni pula kena ada heat exchanger, kena ada cooling system, semua nampak tak? So, bila sistem tu simple, so maintenance pun kurang, power loss pun rendah. Speed control pun mudah, kita boleh control incoming voltage up and down, so the speed also akan manipulate accordingly. And construction, simple construction. High efficiency, maksud kata you punya losses kurang, hilangan kurang, so lebih efficient lah. Compact, less space and longer lifespan. Bila banyak komponen, so banyak komponen lah kena consider, tapi bila sikit komponen yang ni, so you just perlukan incoming voltage, modified you punya field voltage ataupun field current, boleh terus dapatkan output ataupun speed yang controllable lah. Berbanding yang ni dia kena ada beberapa step untuk control kalau kita pakai combustion engine. In term of disadvantage, because incoming adalah electrical, and electrical, outgoing kita mechanical tadi ni. So kalau source tak ada, so the whole system akan disable. So it is used where electrical supply is available. Kalau tak available, so the whole system corrupted. So the system drive stop as soon as there is failure of electrical supply. Melainkan you ada battery dekat sini untuk backup. Ada UPS system, uninterruptible power supply. So the drive system still akan working. Kalau supply tak ada, means that it will not working lah. Kalau hadapkan dengan initial, still dia akan stop sooner or later. So untuk electrical drive yang kita apply dekat environment sekarang ni, kalau kita tengok mereka motor, doesn't matter lah motor tu DC motor ataupun AC motor ataupun universal motor, kita dah belajar dulu ni. So banyak pakai dekat rumah kita. Kalau kita tengok air condition, washing machine, EV. Kalau dekat kilang kita ada rolling mills, textile mills, yang mana kita memerlukan rotation. Dan di sini bila kita cakap tentang drive, rotation ni adalah controllable. Misalnya kalau you plot the machine, you boleh set the machine, kalau kita plot speed dengan time lah. Speed dengan time. Untuk dia ramp up, machine boleh ramp up, dia boleh stable, dia boleh tinggi lagi, dia boleh stable. Maksudnya kita speed tu boleh control. Kemudian dia boleh ramp down, ada. So boleh control. Speed meningkat, speed static, meningkat lagi, static lagi, turun pula, ada. So this is example of electrical drives. Maksudnya kita boleh control machine ni. Machine ni boleh control. Bukan sekadar kita tap in, dia rotate pada optimum speed, dah. Macam kita belajar dalam machine dulu, dia rotate pada certain speed kan. Bergantung kepada incoming voltage. Ataupun kalau pakai AC, dia punya frekuensi. Tapi yang ni kita fokus kepada how we are going to control the speed. Starting speed, operating speed, braking speed. So this is example of drive dalam industry. Okay, how to control actually kalau old system, how to make it controllable. Control ni maksud kata kita punya motor ni, kita boleh control dia speed, control dia punya force. Okay, P in kalau ikut, kalau DC lah, P in sama dengan V in darab
I in. Kalau P out, sebab dia mechanical kan, dia adalah torque darab omega. So hari ni lah kita nak tengok. Omega ni kita boleh control dan juga torque ni kita boleh control. How to control this output? Sebab yang ni lah kita akan supply ke kita punya load. Kita nak apply berapa kekuatan daya kilas dia, berapa speed yang kita nak. Okay, kalau ikut old system, kita punya incoming daripada fixed AC source, kita rotate induction motor, dan induction motor dia akan generate DC generator, akan hasilkan DC current, rotate pula DC motor, then kita akan rotate kita punya load pada certain torque dan speed. Ini old system dulu. Widely used DC motor speed control introduced by this Harry Watt 1891. So the prime mover can be induction motor. So this is prime mover lah. Prime mover kita induction motor, dia rotate generator, menghasilkan DC current. DC current ni rotate pula di positif lah. DC motor rotate load. So banyak peringkat lah untuk sistem terdahulu. Ini sistem terdahulu lah. So apa yang berlaku kat sini ialah yang ni dah fix. AC ni yang masuk fix sebab apa kita punya rotation adalah N equal to 120 F over P. So yang ni fix. So yang ni saja kita boleh modify. So sama ada kita letak variable resistance untuk adjust dia punya incoming, ataupun kita adjust dia punya field intensity punya voltage RF kan, RF kita adjust RF ataupun adjust VDC coming. So kita boleh adjust kita punya shaft, torque dan juga speed. Ni cara dululah. Okay, cara sekarang pula kita terus datang daripada power source. Doesn't matter power source kita tu AC ataupun DC. Kita tanya DC lah, AC contohnya. Kita ada ni converter. Converter ni mungkin ditukar dari AC kepada DC, terus supply kita punya motor, dan kita supply kita punya mechanical load. Alright. So the converter here is kita punya modern system. So converter for sure dia kena ada input output punya control lah. So dia ada feedback daripada load sufficient ke tak, dan dia adjust converter ni pass width modulation ke apa, dan dari motor pun ada feedback, so kita ada closed loop ataupun open loop, bergantung lah. So the main thing is that kita ada this functional block of drive system untuk mewakili modern punya setting. Okay, and electrical drive. Okay, yang tadi kita ada converter kan, converter power source converter. Kalau AC tukar pada DC, kalau DC mungkin tukar pada variable DC. Okay, the source of electrical here, it can be AC, can be battery, solar panel, apa tak? So the application would be inside kita punya generation plant, coal, oil, gas, hydro, wind. Semua aplikasi ni ada, ataupun kita gunakan the setting system yang sama. Dia tergantung lah. Dia ada dua, sama ada AC ataupun DC incoming tu. Dan kita ada converter. Kita tengok ni converter ni sama ada DC to DC, AC to AC, AC to DC, mungkin DC kepada AC. Berbagai jenis converter yang akan mewakili this block diagram untuk kita nak feed in kepada motor ni dan supply kepada kita punya load. Okay. So kalau kita fokus kepada input power source, so there only two kind of source, sama ada AC ataupun DC. Saya beritahu tadi lah, dua source tu sahaja untuk incoming. Regardless any kind of configuration, kita hanya menghasilkan dua source, sama ada AC ataupun
DC.